mriki sana becik yen nang ketembang itu nah. Ya. Mriki patut becik mangko napas duwene pangsengan duwe medal becik. Ngiring masarang-sarang metembang pupuh mijil. Nggih, pupuh mijil sane kepang tamu dandong daun lumun lan turang laris marabangun nggih musiknya Nesia Gayang. Pupuh mijil. Mari bos, biaring sampun puput atau sanggen materi aja. Dadong daun ngelasia putih, sumber metalur rekut minyak adem limolas talur nanging lajur tak dengar nepukir anak jerek-jerek, anak jerek-jerek waktu sekikun pada bangun engale mesugi gigine panggenas lima batis kuping lan kukune mesih baju ngasih tiang widi tumuli memagi bermodal masuk iki becik angin ibu bapak rikalaning jagi ngajain angka hukum base angka hukum angka salina duwi marabangun yang ngalin masugi sane kesibini tapi muo nabi bahasa lasnane muo berai gigi ne pangkedas nabi bahasa lasne gigi untuk lima batis marabangun engale masugi gigine panggedas lima batis kuping lan kukune mesih maju ngasih tiang widi tumuli membagi bermodal masuk. Ibu bapak becik puniki ngasih tiang widi ne puniki sampun tuntunan karakter nabi karakter religius semengan sampun medangi meraup dumun baris mesiram undune sikatin mesikat gigi sesampun baris megentos busano dan lali ngastiti desang yang widiwasa puniki karakter religius mana dan lali sembahyang utawi berdoa lagi rikalaning jagi memagi ke sekolah aniki becik pisan temang puniki yang lain pinangka tuntunan karakter angin dasar ngajari nangahmu kuno anggo sarire wenten 5 batis kuping lan kukune kuping bahasa lesipun karena kuku bahasa lesipun nak ke nggih karya sapunika nggih